Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu srpskog gameplaya. Evo ako danas ću vam pokazati kako hakirati Terrarium. Kao prvo treba nam Game Killer. Link će biti u description. Uđete u Game Killer i ovo će vam se pojaviti. Spustite na ovo tu malo dugme i uđete u Terrarium. Kada uđete u Terrarium, evo ovako, sačekate da se očita. Sada uđete u vaš lik i vaš svet. Evo ovako sad. Sada nađete zemlje, drveta, uopšte nije bitno čega. Uzmete malo. Evo ovako i sad. Uzmete zemlju i stavite u prvi slot. I sad napišete u Game Killeru ID 2 Search the Word. I sad ću vam tu izbaciti mnogo rezultata. 15.151. I gledajte sad. Sada zamenite to sa zemljom. Kada ste to zamenili sa zemljom, opet uđete u Game Killer i napišete ID zemlje, to je 3. I sad search i sad će vam izbaciti tu mnogo. Sad idete data control, modify all values i sad upišete koji predmet hoćete. Nađete ID na jednom stranicu koja će vam biti u description. Evo ja hoću adminitive or, to je 366. Sad to spustimo, uđemo u inventory, tu će biti to. Da bi to vredilo morate izaći i opet ući. I to je to. I sada to će sve da radi. Hvala vam za gledanje, doviđenja.